Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kamigalia Aero and Adventure Sports Association hakakatway terig urisaw arhajar arpaway hakajing kren baginong to kubor kilaong bakan penlong yakajing ajing hikay yaki kena kibadan jing mod bandan bentah ka sports ban kentiu hakakam jungok kai perthai dakapasdang ban ajing hikay yaki samla nadu kasaw terig unok pra Nakalang jongki kila deban wat benya yaki jaka bat ken haban siu arpulsan hajar nakabanta uwe namar yamenta kempat don jingkersyan nang nunang noru bat ki kerpat ru nakalang ka sorkar banyarap nakabanta jongki kajing tmu bahmat tam kalong ban ai kam ai jam yaki khna ki bampat don kam bat ban kentiu yaka sports bat ka kam jongok kai perthai hapok ka jela Meghalaya Lang daka jingkwa jama kuntu ki ngakhat ik perlok benabar bagi pilots ki wanisani semag Meghalaya de ngayalam kai ki so rasi de polba ki wan kai sini ki ong ngaya se ki kai ki jaka ki ngapet ki jaka ki kalong very perfect nam taka paragliding ke je bali film sedang mende no gini ki sport ni ko Meghalaya ki tingin nyarap ki na ki liang kai kanu kaliang ka training any part jamba you paragliding ki tam nyarap takarukan it was 2.5 years ago asnam stem mencuakai di nang tap yang sedang menuat Facebook pilot bedong ke Meghalaya cikna kasih lejong di bentar yang tangi sawan ni kendu iki dikena kendu itu ang jovial tinggi sedang ya keren tinggi sedang kendu susu iki dikiba saya ni kan di amtah ni sedang aku ke team ni promote iki adventure sports aero sports for Meghalaya kai di kapamata ni perkhat banlet tang paragliding nang di sedin penila banle ki ballooning nila banle ki skydiving ki hang gliding itu kan terter sports pada aero sports kan di tentang itu akan promote ini ki jingla kaya ko Meghalaya ini di sisian la kalawan ki paragliding ki aero sports ta kemut ka tourism automatically kalang ki susu kan di tentang kum ki jaka kum ki nongjrong diberi kimju hamlet han satu yang keempat da paunam de jinglet jungi kalau long viral diberi mentabar kai ku amle senang jerong di kana nu jaka bangile ni islang ban flying islang ban hair tu jaka ta kamu tu automatically ka tourism kamu tu area kala limal ke ka iyo di mata na kidiang kisnang bod betla khat ini ali se on pe jaka jungi ki jaka komiste ko maulanda sal dingi situ ru kidiang hagi jaka ban paragliding te kan yarap sibun ke kili ki khna ki bamdan tam dan jam ki kwa ban training ni yarap ki nam ta training te la shas ki kra dep ki course ki training courses la ban kamai ya ka jak ko kan injara tu kan ha ka ju ka po ha ka shnang wa jam itu ki khna shnang ban ka tu ki shnang ile ek ni ka paragliding automatically tourism ko to area ka lakio ke ikum kini manta kini ki ba ese ta kadaw long ngaro ngadon lang dekat baki ban tungkiu ya ka sport ko jaka yang izan sehel dilembah kan ni jindon kan ni ka press conference kan kila itu igini ki pilot kini automatically kila ala ban tungkiu nang ni sien ya sports ngado ya ko kasno tungki entah if ala ban kontak igini kila ban pe ki sports pa kila kini diving river diving ki sponsor lagi ini ndi tang la government ni pan po ki company ki sponsors kinta kan po ki central government nak CSR ki sponsor dari nak state government ni nak kambun ke tingi arab namang ilang sedang komenta namang ilang kwa kan ki tingi arab kam tam nam ta kadika championship ni mabali katu kan penkiu ya ka sports jongi ti kanika sports jongi pada paragliding kan long recognized by the Aero Club of India kan. Siapa kalau recognize gitu kamu nilai benda championships di mana kau long international championship, national championship entah betul. Kamu will be in the limelight of the UK. Mentang yang long show ya ke Reki, kamu banpet lagi jaka ki sites men select number 2 ke training. How December South Rek. Nang capre how banai ba hajar afu katu kan ke championship ni kuat peluang. Yang tak kan kalau kan sa pau nam hak kan state ya kabang tangin sedang dai ni sim apusan hajar iwi kana namang ipat don sponsor ipat don pisang don ei tingin namang ni hapsiu ki pawan eye training ki professionals kan tingin hab ngaru mangaru ilo jong ma di president ma siang training ya tu kan ibun na po India na po Himachal na Sikkim khamtang mentai ki bayarap ini mentai ki na po Sikkim jadi professionals international professionals jadi kini kita orang associated bagi itu idon bermalam bagi nado asna manusia
ibala Arab ini bon ki yang naruh ngadon dekat baki dan thank ya ka sport ko ka jaka yang izan sahel di lembah kan ni jindon kan ni ka press conference kalau kena itu igini ki pilot kini automatically kila ala pun thank you nang ni din ya sports berada ya ko kasno ki kontak if ala pun kontak igini kila pun pe ki sports baki dia kini diving river diving scuba diving ibun ki sports baki ju ya le dia kunta long tapi la man pintau nam ni kini kila ki ke jaka ni as it is is really beautiful ibun ki jaka ki baitana tanat ki garo hills ibun ki jaka baitana ti hakata kan ngurem ni yang kan dan tentiu ya ka tourism lembaki sports ketumi ti kani ka message ni aya ka government dan yang yarap lam ni kanang mapunta kan tentiu ya ka imnak sa alam di beri ka jalla ni dia mentah kat no lagi jaka bapi la le ya kan ni lawan sausan ki jaka mau lendap anang jerong ti ka rapleng ki la dum stay ni lawan maran rapleng ni la le aku hapo nang jong la le hapo mau lendap ani hapo jandam ni la le stu kontaki ini haple so West Coast Hills Jantia Hills anta jan jalong ko don hapo jan juai tu ko don jaka ba tu le ini ki time so ring ham di babiang di jaka don di jaka ko mo babiang de nomor beli siapa pun select ya kan ka paragliding site ya ka take off site pada ka landing site tadi bandon ka route connectivity nomor unda take off na ujrong ulum dah hias ni sapo tira rakan don ka jakaba pin kiu nang tinapo sa jrong lang pin hap kiu dak kejat te kalong ka bajin jari pin hap kiu ki kenta tira rakan don ka route connectivity nomor kasuk te ba kalong connected kasuk te man ke ya kali kawan te kalong jrong is one of the kalong ka biang ba ka jakana nomor beli portlang itu ke landing site tidak banyak nakakali nang tina jeno support ti nang kabahar ta kada long kidon ki criteria bunyi hab select ti wind conditions ko digaway kali air himsula man si ong nagpit ki jaka kabiang kamla man long da berarti hab study ya kali air ya ka connectivity ibuan ba ki benta bangi hab le kana mangitip makni ki jaka kalong kabiang tidak one lagi experts kan bang certified pakani kita cakap apa yang dia tahu benar mentau November last week kita wan ki experts jungi ingin sakhat lang kini ki official na state government pakinman pinyadan bentalang bang certified pat sistem berada pe kini ki experts kin certified ka alang documented kan ya pro ko ka state lapor tourism ka alang pemi ba pe kini ki cakap kalau apa yang tak paragliding